بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حقت مسلسلة فرتون برنامج إما إزتري أخونا أختنا مرحبا دنوا مي برنامج أقول من إما فرتمان مي واحد كني إنسانو حقت وترين أقول من إنسانو كمتش إما مهم حقو كم جوا ما بفهمه حقت كابيغت هذا هو أخونا بس مي برنامج مرحبا أقول من مي كم ميه كسنجين member fan ge haggu te kiyastuga e haggu ada kuran jehe kam mihun ane visnaden jehe kamen nu astagi ei ever ma boda algon men kom mihe ka bes ekan engi fenne mundak bodati kudinnak e enage member fan ene ber hagat tibe kudinna ma kantu kurawe fennane algon men lairu algon name du samegota kankan kurang koffa member fan onna e mastogi tu kami yanen ma boda kiyaden jehe wahake kavre ma faalokam bodkam astu member fan heko hitumak mikamaga muhimmukamataka Allah subhanahu wa ta'ala mi member fan ne heko hitumuge wasiye mi kurabwa funani muli insaniyat har bay wasiyata awuna fene mi imami mistakun mukhatab kurab ya ayyuhalladhina amanu imam wejje mistakunne mihinge bure bay ayatas bayin ayatan e bure ya ayyuhan nasu e mistakunne mambe fanna ihsan tirma behegotun Allah subhanahu wa ta'ala qura wasiyatu manani wa wassayna al insana biwalidayhi timagilahu insana e wasiye kurabime enage mambe fanna hekon ihsan tirma ei komme insano kus duniyen asa hunnani mammeka bappeg meduriye ennut kom insano ko sufedigan ni migot mi Allah subhanahu wa ta'ala ekalang iradu kurba goto ekalang iradu kurba halatega makhluq ufaddu afan enu gotakos ekam aam usulaki mammeka bappeg meduri kurba insana duniya men Allah kurba ehmbege insane imam fan he kon hita wasiy kuraba awmana fennana insana netumuge tere wujuda gennevi Allah subhanahu wa ta'ala hagguta ei emme matveri hakku ei member fange hituga awmana ma lobe jisse visikadan mammeke bappeke devani ismen Allah anut embegen kit Quran ga men Allah hi qurafa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kadeg fan verus kalange niya kan alwa fevani alla ta'budu illa iyyah e kalang num farata kalakon kur mi emme matweri haggak alatokum macchwa em matweri haggaki Allah fiwa hem farata kalakon kur alakon Allah hamekeni khalis kur emegen nabiy sallallahu alaihi wasallam waz fana hadis kare basful ga asave kadeg fan egwada gannawa to alatokum macchwa emme alatakum macchba Allah ga haggaki ko bak e haggo eke hadis qurafani an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a e kalange hameke alakun kurum ade kalange bisat ba'an kur e matwer haggaki ei insaniyat e maqsad ka Allah labi maqsad emme mati daraja ge haggaki man Allah ada kurja den ya vidige moti وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه wabil walidaini ihsana mam bafana ihsan tirum Allah niya kanwa ema haggumati ema mati daraja ga Allah ga haggu tartib kurwa ya vidige miniya fuluga mihwanu wa foti mam bafana ihsan tirum e insana letumuge tere wujuda genne farate ke Allah adi insana ge naslu insana ge wangha demigen dane goik Allah labwa foti e mam bafana zariya kam gowat waran nikamati mihekkamuga insana waniko e mammeka bappage ammacca annani ebbis kala ikhtiyaren hama ekede ena beenumwa kamek kamakan ena beenumwa ka ene kamaga undaguwa kan aneka angadiru mattaka hama ekeni royalum fiwa ebbis kame ena nenge mihe gotuga ena
mammeka bappeka ammacheka Allah debbi debbima e darifuluge kekuluma e darifuluge ihsas tak enaga ruima enage mi adun deneganegen enaya khidmek kogen e bamba fan ena bolkur e mammayan e benge ena eroni banu havegin ena eroni banu garissatikam fagarissatikam ena bonani enno ena kiyadeni enno ekamaku enayan hameken enge ekamaki kommeko bis roylan ene engeni e royalumuge terega e mamba fan hituga mi labba foga terikamuge terein e hekok e mamma bappa ena bala bor adi ege itunu khassakun Allah subhanahu wa taala mamiya gwaka bayan kura ekivegun te mamiha darifulattaka bappa nufula wen ufula fani ambe fani ihsan tirum Allah kore wasiyata guligen den bayan kura me wani hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin enage mamiha ena ufuliye wembarege macca balikamege macca datikamege macca mati maccan even mammoni ufula baliwenima ene kevechenno boyechenno ena balimiyeka badul e venuga nuwamasdu mamihak banduga darifulu fula nidume keume insanaga hashigandallibe aramen neti e taklifuge mamiha maabandu dossoruge darifulu fula adi vihani vihomge terega mamihak furana ammachchellaga nurakkalako ena vihani vihoma foga kurin agon denne e darifulu bala bodu kurani ehma eya ekuga mamiha ufuli taklifu go qur'an ga Allah bayan kuramodi hagigatu sek taklifa ki enattaka aur mehsan tirwanje sawbek konga ehmegen heyokamuga bappe bure tin guna ihsan tirum mamme bayan Allah mata amur qur'an kaakuto emme bodatti man ihsan tirwambi miswal ekade fan arihuga denne unima hadis kurabi ummuka tibage mamme den dannawani den kaakattoy hadis kuran ummuka tibag mammesh den dannawani den kaakattoy hadis kura ummuka timag mammesh hatarona far hadis kurai bappesh ei bappage daraj dawu mennu bappage macca mamihage huri ihsantirikamuge boduka algomenna MNS bank darifuluge macca mammage hituka ona loebba e darifulattaka mamma ufula veena taklifaki bappaya ebbar taklifenno am musulukum balafiya enundu adi mamma e ufula ve bappe kono sufule e tobiyigutun insana labwa foni mi huriha tahammul mamma koggen e darifulu duniyen annakot ehma ihsan tirikan aluma handan batten jene qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala mi tartib bayan ko afat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kaleg fan verdes kanange niyakan alwa fewani ekalangu num farata alkornu kurma adi membe fan ne ko min awmane benge mi tartibu ayato genwa gotun algon men insanak ada kodnje haggu ge terega emi matweri haggaki membe fan haggu nabiya sallallahu alaihi wasallam ada koranje haggu ei Allah ada koranje haggu ge terega dini gotun ada koranje hak enno tek algon men ekkona guluntaka balafiya e matweri haggaki membe fan ena e membe fan ge matiga membe fan ber isko em faraten ena bahataga nuwan membe fan ena ihanati kon hitaga nuwan mi ayatu Allah bayan qura me tartibaki agiyetu swaram awman waram mate filawal de tartib wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kaleg fan verdes kanage niyaka dalwa fevani ekalagunum farat akon kurmasha membe fan ihsan teruma emme hokamaki tawhid eyemmatwer hak kurin dennevi ya vedige membe fan hak den algon men nubakam balala fiyam emme nubakam ikkonkum shiruk parrango enut emme nubakam ki shiruk kurun ei tawhid idi kol emme hokamaki Allah ekkawanta kur Nabiya sallallahu alaihi wasallam emme nuba bodati faafatu wahak ashabe kun rakkiyade hadis kuri ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir
තිමන් කලේක පාන තිබෑම හුන්න බයං කොද්ද වංගේ බොඩති ෆාවතෝතර එම්මෙ බොඩති ෆාවේ එක්ක බැක් ෆුර්තුම් ෆාවේ කොම් වාග හදිස් කරු شرك الإشراك بالله දෙවනේ කොම් ෆාවේ දෙවනේ කොම් ෆාවේ එම් ෆුර්තුම් මං අල්ලාහ් ශිරෝ කරු එයා වෙදිගෙන් දෙන් එම් බොඩ ෆාවේ කොබ නම් බෆන්න නුකෙමන්තර නම් බෆන්න නුකෙමන්තර عقوق الوالدين الإشراك بالله أي الله شروع كرمه إم بدت فافه ترى إم بد فافه وعقوق الوالدين ما ينفع نوكي من ترى إم هيو كمكي توحيد بان الله يكون تكرو ديوانه إنغتي آياتو كون واقع بان كراف هيو كم ترى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ما ينفع إحسان ترى ديوانه نباكم ترى إما نباكم كي توحيد كل شرك ديوانه نباكم بان كرافوتي ما ينفع نوكي مي ده كدني مي ترتيب أقوم نبيعين جهك نباكم الله شروع كرما ويديجن إما نباكم كي ما ينفع نوكي من ترى بان كرافوتي هيوكم كي ترى إما هيوكم كي الله إكوان تكرمه إفقدم بيان كراف موني ما ينفعنا هيوكم එහෙම ආයතෝග මේ කංකමුගේ මුහිම්මකම බල්ලවාෆ මෑන් අල්ලාහ් මේ තර්තිබ ගෙන්නවා මෑන් අල්ලාහ් හග්ගුගේ මත්වර හග්ගුතර එහෙම නෙක නමාත් කුරමකිස් එම්මෙ හේ අමලකි කුබාත සුවාල කුරම හදිස් කුරේ කීගේ الصلاه على وقتها اي الاعمال احب الى الله الله හදතුක එම්මෙ ලොබවතුක බොඩෝග අමලේ කුබාත الصلاه على وقتها නමාත් වගතුක කුරම එනු දෙන් කොන්කමෙට් من بفانك يا من تريو من بفان إحسان بر الوالدين من بفان إحسان تريو من بفان هيوكم يتم دينكم كم دوانيكم كم تهديس كربي سؤال كم هديس كربي من بفان إحسان دينكم كم توي الجهاد في سبيل الله الله موجه جهادكم الله موجه جهاد كرم بورة من بفان حقه إسفكم يعني ميمي ده كدني شريعتك الله ترتيب كرا فر ترتيب على رياء كرا يرجع مي حقّتوك مهمك على من بده كت آيتك مي حقّو جنس سوى ترتيب على رياء كرا هم على من سوام بي من بفان إحسان تريبا هيكون هتا مي قرآن کا بیان کرا ہم ترتیب مي حقّو ته كتوك أدا كرا بيك على من برنامج نمالاني الله سبحانه وتعالى على منك إفادة بيكم غالبون دعاء كرون إلى ذكر مسجد شلاغ مولين برنامج كأقدركم من وكيلا برنامج بالله رب الشكريا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.